Try me, I'll find a e uina mama ole ala timu ia malaina a ole tu mau e faola ina pa malo si matau mafai Ia tau le taua Ia manu malo Ia iu ia i taua lene tam sini ona Tate pale i le ola Ia whaupe ngaina I ofu tau mai le tua Tau te mawhai ai Na manu malo I le fili Ia talo talo atu I le nganga Male au pa ia umalamba Uala tamai Le sitiana Pamano losi Matau mafai Ia tau le taua Ia manu malo Ia iu ia i taua lene tam sini ona Tate pale I le ola Te pale I le ola
of your glorious reign over all the earth. We sing of the majestic works which your words have built. We sing of your powerful name that conquers all. We sing in honor of you, the King of Kings. We sing and worship you, bowing down before your throne. We sing and worship you, the great and mighty Lord of lords. We sing of your faithfulness, your word is true. We sing of your abundant grace shown to us. We sing of your sacrifice that you died for. We sing of undeserving love. Now we are free. We sing and worship you, bowing down before your throne. We sing and worship you, the great and mighty Lord of lords. We sing and worship you, bowing down before lifting holy hands and sing and worship you, the great and mighty Lord of lords. The mountains fall, and oceans roar. We will sing, for you are good. It's your love that will never fail. We'll sing your praises forevermore. There's so much more now. There's so much Praise the Lord. Whaafatai te lero mātou tua le nei tai au. Mo lava o na mātou si atu o whaafatai ma le vi inga i lau o whio.
ona o mātou wala whai mai fo I whanunga le lei lo mātou tua, o e lava o se tua le lei, le tua sili sili ese, le tua whaiva venga, mātou o mai le tua le nei tai au se o mātou avatu ia te o le taulanga o le whaafutai, o le vi inga, ma le whaani e ne tanga, a wā oi o le tua pa ia, o oi o le tua mamalu, o oi o le tua matautia, e ifo ia te oe tangata uma, e to tuli o tuli vai uma ia te oe, e tau tau e laulau whaiva uma o lau suafa, le nei tai au le tua, tuma watu ia te oe lau lava vi inga, mātou o mai le tua le nei tai au, mātou si tia oe, mo mātou wha no manu ia te oe lo mātou tua, a wā oe lo mātou malu a papa, ma lo mātou malu sianga. Whaafutai nei tai au, mātou au lia mai lau alofa ma lau wanga le lei, vi ia pea o lau fio. Whaamanuia iso mātou atunu pele o Samoa, whaamanuia iau tama whanau, lo latou ngā lulue I whaiva fola o le tala le lei, whaamanuia I au auna, totofi, iau whaalupenga, whioi o le tala le lei, so staffa fio le neke lope, iai le tua lo wanga le lei, anga le mai o e tamai le amataino le au nanga le nei aso, me se fo I o nisi o au auna, ia o le autowa mai o wale, sa vali o le tala le lei nei aso, whaamanuia iso mātou atunu pele o Samoa, ono Yesu le leo mātou ole mwala au atoa nei. Amene, amene, amene. Ia e mua ona toi o whalofa ma whatalofa atu le tātou ainga le nei fo I tai au fou. Ia I le lofa silsil ese o le tātou tua. Ia leo mwhai e fo on tātou toi lau lua silfa I lunga o pealunga ngalu le ea. Ia I lona lofa malona wha maoni. Greetings and welcome in the mighty name of our Lord Jesus Christ. In this beautiful morning, the beginning of a new week, we praise the mighty name of Jesus Christ, our Lord and our soon coming King. O leva yaso o leo tātou whaamna tuina, o leva yaso puapua ngā, po leva yaso le anga iato le tātou li whaola le sa tauru, po leva yaso pa fo I peo na masa ni aile au ke visiano, e mua lao na whaatalofa toa le tātou ainga le nei fo I tai au, I wō mapaanga e mase foi o so o se Samoa I tawhai fio le nei lalangi. Ia mwhai foi o na maua mai le tautua ma le au unanga, ia le Global Kingdom TV. Ia e mase foi ia o nisi o tātou au unanga, ia e pei o na tātou whaipaanga iai. E whamalulua te foi le nei tai au, ia o no nisi foi o tuna inga o tātou porkalami. Ia lea ua mafua ai o tātou mafuta tu nei tai au, e leisa isi me sili o na manuia, ma le hanga le lei mai o le tua le nei tai au. Ia ua ia toi whaupopo leisi manawa, o leisi o la fau, e maisi o lana wha malolonga ia te oe. Ia mwhai e on tātou wala wha ima le nei tai au, fau me uma. Fau le aso, fau le vai aso, fau ia mana tunatunga, fau o tātou langona, ona o lea tātou te iai, ia ili neiva ia supa ia. Ia I whatalofa toila le nei tai au, ia I lato umalawa o lo mafuta mai lunga upenga te whailangi, mai se o tātou ainga li tala lei, tālofa lava. Awa nei MCA nei tai au, ia o leo ia I tātou malofa alo ngia, ia e pei ona iei leo sau auna ia Vincent, ia ma le tātou ainga le whaasomanuia, whapea foi ia leo sau auna ia mailata ma le whatua, pe ona iei tātou tautua ma le au nanga tātou UP Group Money Transfer, ia me se foi o nisi au nanga o lofa alau tele atua i le tautua ma le au nanga, ia I le tino ke riso e meise nei o tātou tangata Samoa, ia le nitai au, ia o le a tātou anga ia tu le tātou whatunga lea, ia au ne I toi adu ese ma le tātou pokalame, wa leo le anga I mai tātou ma lofa alau ngia le nitai au, ia ua ia se upu whala I au ia te oea me se foi o le longo atu. Ia o meo lo tutupu, ma meo le atu tupu. E le ngata mai le tātou nupa iha o Jerusalema. Ia me se foi o le nei atu nuu ao te roa lo tātou no nofo mau mawai. Ia me se foi o lo sio manga, fia lava lo e maua mai le tātou pokalame. Ia le tua le nei tai au.
Olo o sa ili mai le atu wa le tama. I e tapua i atu i le anganga. Ma le faa maoni e ai le oli oli. Ma faa atu mauina i le upumoni. Olo o sa ili mai le atu wa le tama. I e tapua i atu i le anganga. Ma le faa maoni e ai le oli oli. Ma faa atu mauina i le upumoni. O i tātou o taulanga ola. E pa ia mamali i e. I luma ona fofonga e fia sila sila mai i ai. I so tātou anganga whawhetai. O i tātou o taulanga ola. E pa ia mamali i e. I luma ona fofonga e fia sila sila mai i ai. I so tātou anganga whawhetai. Ia sisia e o tātou lima. Ma alatu lona mi ina. Ia whaane ene e. Alalanga ma pepese. E pa ia le
osoifu ale atua e au matato tafi mawile pa atutua savali pea eleto e mama oh yeah fa amalolo si taule tawalele olo osoifu ale atua e au matato tafi mawile pa atutua savali pea eleto e mama oh yeah ngalulue manu o maile po malolo le au na lele pa amaoni ulupale mai ai le pia pia lo ali Wasaunia telo watua aupenga olo tawa itaimi uma na te taita ilo lima le papa mawalunga palilo oe maile waleanga ngalulue manu o maile po malolo le au ngalele ipa amaoni ulupale mai ai le pia pia lo waliki manatua olo o mai moa le au paia eto atelenga mua mua o pati pati matapua i mautino ete mapaia ya Yesu ngalulue manu o maile po malolo le au ngalele ipa amaoni ulupale mai ai le pia pia lo waliki ngalulue manu o maile po malolo le au ngalele ipa amaoni ulupale mai ai le pia pia lo waliki ulupale mai ai le pia pia lo waliki ulupale mai ai le pia pia lo waliki Yesu amali anganga paia afiumaya mana omia olo fetalaya mai matote fia faalongo iai Totema lilie ai Yesu amali oe anganga paia afiumaya
mai Matou te fia whaalongo I ai He matou te ma lili e ai Apa mai whau mai Tango mai e sui ai Mai o te tangi ai Lau whaunga lea o te perofetai Olo pai mai anganga pai Ele mawhai e upona whamatalaina Ua sui ai o le ngangana Ele mala matangata Awa o le atua e o le mana Holo pai mai anganga pai Ele mawhai e upona whamatalaina Ua sui ai o le ngangana Ele mala matangata Awa o le atua e o le mana Apa mai whau mai Tango mai e sui ai Pai mai o te tangi ai Lau whaunga lea o te perofetai Apa mai whau mai Tango mai e sui ai Pai mai o te tangi ai Lau whaunga lea o te perofetai Lau whaunga lea o te perofetai Lau whaunga lea o te perofetai O lau whaunga lea o te perofetai Ia, toi whalofa ma whatalofa atu fo le tātou ainga le nei vaenga o le tae au. Ia, lea ua toi tau nu mai fo le sao leo soa au auna. Ia, po le tātou fita. Ia, sunga ia Vincent nei tae au. Ia, ma losa i fua manuia Vincent nei tae au. Yeah, good morning ngai tuitu. Good evening e amatu. Malole so fu mo malo fo le lange mai lo sunga fo lo penaltu la mai fo le nei tula. Ya walo fa fatalo fa foi. Tato ai ngalua. Ya le ngata nai le. Tato a Global Kingdom TV channel. Ya me se fo iso ai ngol fa so monuia. Fatalo fa tu le sofa manu malo Yesu Keriso le nei aso. Malo lava le tawatai malo fa malo fo le soi fo mo soi fo monuia mieleli Amen. Ia, malo fa tai mo lava ona mo le atu le nganga fa tai tele ia ia toi fo ile
fita po le uso auna ia ona o le whaauna fo o taimi a tonu ia o ni tai o le a tātou whaasolo ia ona o nisi fo o tātou por kalame whaatulanga ina ia ai mua lava o a mai lau sunga Vincent ua vai se unga fo ia le ito e talanoa ma whailoa ia e whaftai le alofa o le atua ia lewa ia tā pena fo ni tai au e toi amatalia el tātou whaingapa anga ia mai se foi ia o se tala ma le nupa ia ma le ngang whaaloa ia whaftai lava mo le whafsili o lo manuia mea uma ia lo pule lo whalava le tu o lo o pere malosi a wala vale fe lai tu te ngal wenga o to fie foi ia pisi lava foi ngal wenga ia tele lava te mi e fai lava sina pisi ono le ne vai te mi ro pa pena ona fe lai pesi ma to no man tawa ia ai o lo mau lava le malosi o lo mau lava manuia lo sanga le mu fole vanga tonu lo pa pena ona o mawai lo fit ne Jerusalem talia tu le tu lang malo whaftai ia ele toe na malaina Vincent o le tatu iai le whaamna tuina o popua ngā o tatu li whaola ia po o le nei fo i vai aso o le vai aso pa ia po o le vai aso fo i o popua ngā tatu msia ia iei fo le tali tonunga ia le sa e awai atu nisi fo i o event i nai Jerusalema ia e peon tatu iai le whamtunga o le palema po le laupama ia ma se foi o neva yaso ma ne foi yaso inisio tu langi o lo feangai malato sapati ia le o lo famna tu ina le laupama ia pol palema ia si au mai sa noanga ia o le afo se langona na ia te oi ia i lo au wai atu i le maftanga ma se foi o le famna tu ina o le aso tau after lava pasta mo le fasili ia o ana nei lenga a fa manatu ai pe fa lo ina i fole sa vali le la pama fole sa vali al palema te mine tolu lava i te longa tolu lava i a vai na fa pito a fa tu anga ne tolu sa fa manatu ina nei ka me se lava la le tu le fa ke visiano i o le tu fa yuta i ona nei na ele la tu celebration la ka le Purim ia le Purim ko sa pe se celebration foi le festival o le giving o le fo yatu i fa manatu la na nei ia ai o le vanga le moslemi ia la va fa wa le la tu Ramadan ia po le la tu falaina ia nei la nga a wai tu lo fit dunga mongo olive mo le savali le ole palema io e fai la vasina fa na tia fo le loto no pa pena ona awa ia e tele la bota usanga o te li savali e au te alu o mata ai mo ti lo ti fo le fa savali nga fo le Tonga le to tele ni se la to mai fafo sa fa pena na awa i savalinga nei ono tu langa le tu lai mai tu sai fo ia ma uti o vale le fo ia me se fo ta wolo fe nga ia sa wa e temi nei tono la to sa valia i le nei aso pe la talata la vele lua fe to lua fe tanga se fai tau fo le ia i lo ti lo ia ia e to tele la vela to tangata Latina o min tangata Latina po vanga fo le Spanish speak Latin vanga e ngana fa Spaniolo to tele la to la Eleni sa ia la vanga la Armenia ia na ia fo tangata Utah e Cristiano na ia fo tangata Alapi Cristiano ia mo tangata ia Cristiano ia pe na mai tawina fo iole o le nei aso whapitoa mo i lātou kanata Cristiano. Mana ia sa valinga, sa matou amata mai lei nunga i o i Betania, tu atu al mango orive. Ia, te lori pasta, ia walati fo i ale le fita le mena iei. Wa ngola ku pakala u kawa lei lalu i le maltuai. Tu i le la alu anga ilunga al mango orive, e whaia singa mo udu o men mango orive. Ia umore mo ri vete la ko ia lu nga itua o ngai nasa amata mai ai Betania le afia ia savali ia mana ia le savalinga ia te tondo titi lava fai tu la le ia savalinga na me taimi sa mato mai sa fai mali e mai lava ia na us mai fo ma us ina pese mai lava tini savali mai ai tata ia gitara telefonisio me fai le se ia ma pese lava sa vali mai mau lava ia palema ia sa pasi vainga sa le vainga tumule sa na wa ina Yesu le talo yo na uso pa pe tu ia la mato pasi tenin sa valia mai ele ma sa valinga le pasi le tu na
pasi le vaenga sa papenautu e fiole li le lang Yesu Keriso le lang pasi na mataanga ia se ia o mai lava i le tumutumu o le maunga olive i le vaenga le sa tausanga i le li whaolo lang so e taita mele asin pasi tūlanga na ia mau o mai vaenga sa papenona tu matutulu le li whaolo le whaitona le whiole tua pasi na ia matowo o mai lava le lalo le afo ia i le taele o le afo ia lalo le i o le tafu o le maunga olive ia matowo o mai ngai Getsemane ia matutua e mai lona ia le lunga i le manmatuai ia matua fuela o le faituto o le sau fale Yesu i rona vai temile le tau o temile o le Golden Gate ia o man temile i ro tu tala ia le lasa matou o le fale mana tono manmatuai i le gate le tau o Lions Gate mana ia i o le o Savalinga sa uia la ngona ia i fuele le tu fale anganga pasta e whangatia le notu ona ele ngata o le sa fai tau le fionga le tua mo i lo le tala sa tu la i mai i le vainga o lo pea wo ia te au lata atoa la bolsa valinga nei au te le isa valia pe la tu langa na e la ngona i lava le whangatia le anganga ona le au ia tu iai o tala sa oa ia e pea o le sa usabali le vaitini se le li faolo lo ngala ngona e fu istemit sabali pea un sabali o ba ala pi e sabali dunga e ele e fa long wi o tino fu ile le fear por di olio lo to probably this is a spiritual side o fa long on tangat e te tino me ala tati a to le man tuai ia ma sabali me ma e pese ma lo palema ma a pi fa mo moenga ia il sabalinga ngai ole por faleina le li faula i tuto lo man mat poa bainga uma poa fitu ngainga poa fu ni ma fo fonga nei o la uia na ti le ia malo ma fo e fa ta ua na ia o sabali a lo ma fo is old for Jesus Christ e manuia e lava de lotto la ngona e lava fia wa pelo ta ua e ke sabali mai ai ke e matuai ia ole ni upe fa mitala le fie le spiritual side amen kusa le wata va ia tu lava ole saka awal termina fio ma le fa la wai le ngata ia ale ala lang o tangat o sana ia ngai foi ngai wata de pue ngai foi ngai video sa ta pue a foi le le ia ole ave ia se fa mo ono wa ave mo ia lo ma fa mo lo to ato sa balinga nei i lo fie le minutu la mai le sa balinga. Amen. Haftai. Moni ma whamaoni le saunoanga Vincent. Baba ai atu fo i ma le toto ai i lea sauninga po lea ceremony ia i le lolofi ato tangata ia e mese fo i ia o lau sunga o whai fo i masui o tangata Samoa po tangata Pasifika. O le tala moni tate langona lava le wait o le whauunga ma le mana o le atua i totono le nofuanga. Ia e peo na e moli mau ma e whaasoa mai nita e moni ma wha maoni a whai e te langona i lau tu lau ele i le nofuanga. Ia o lo langona atu fo e mātou o tapua ima mai mo atu. Ia e tātou te tōma natu ai le taimi o le misiona o le tātou li. Ia e maise o ngā luenga le leisa ia whaia mo tātou. Ia o anisi wa e ngā sa whapena ona o iai lau wa ai e maise fōi o se ata i le tū whaleanganga i le whafonga fōi o si o tātou atu nuu. Ia o se whi au fōi o lo muli mei ata i tātou nei taimi o le tātou iai le vai aspa ia po le vai aso po ngā tātou li whaola. Ia po le whaamna tuina fōi ia o lona soifuanga se ia o la vai lunga o sa tauru. Ia na tini matau nuu ai mea o lona misiona malanga whalalo Vince. Ia whaftai mo whafsili tonu a tatou titilo kalena le whakirisiano ia. Pero tulanga sa ia i mato sa vali temila mato o mai i lalo fo lele mo po i fo lalo mo di titilo mantati to le malmatu. E se ulangona le tulanga na ai pe mo pasi malia tuana wo melo eta fo le tongala o Getsemane o titilo tulo la ile tongala o Getsemane
ia la fo ia te au le afu ia le event sa tu le la tu putono le o Getsemane po le event le sa took place mo I Getsemane wa mantua atu kalenga fa tuisian o le vai aso le no fa le Yesu palen vai aso ato lo la ia le I lona weekend o ira le to fo I mai lo fa la tai nai lo tu sala mo ke pasi tu ai io ti tira pule il ta atia ma tonga la o Getsemane ia e pe ia tate tilo folele ia o le ma fa folele va ngale la tula ia au focus ai le afu ia il malanga le fa le di fa o le tonu Yerusalema o le alalanga vola tangata ia lo te mantuaina le foi sa pespese mo foi tawino le osana le alo tavit tu se pe o le upule sa tele la bono suina mai te min ma sa vali mai ai o le osana Amen. ia no mai ale tonu na ila vale le vainga sa fa pena na tau no mai na fa la poto la ia le ia e ona utau malu lu tu la e fai ala bala ia isi tapo inga ma faia fa fifianga fulele ai mo savali mo to tilo le situ mo tilo foi la ia le fa punga foi le tele no tata noa I tangata lava nei la fa ila vai tangata ia o le sa ala langa o sana I la lotarit o tangata foi ia o le foi sa ala langa te min fa la tai nele di fa ola o wa vai nga tonu le sa ma to so mai I le tudo la in keita pasta ole e sawa e a ma se lima sprumita ma to tau me lo vai nga tonu le sa fam sino ia pila ia le di fa ola I vai nga ta o via to lo rosa ku se e sawa inga o inga la next week o le fu e to e fai ele solo le la ta o lo sa vali po le la lo kurse fa manato lo la ia le poponga le di fa ola ku se o le sa vali ma to ngata I fa wa fa fifianga ma sa vali fo le to no di vai ngale le vai asola ala sfalilia sauni io to amata me lo sa vali amata tonu me la vai ngale sa fa sino ia le di fa ola ia pilato ma ia ma la wa o sta ulang sili na tamo ka yafa na la vai ngana ia kusalang afe lo la ia le ole mati ia o sa vali na o sa I le tulenga ko ia le ia fam sinonga mo sa vali ma le alo koluse mo fa solo me lunga mo se o mo sa o ia e kolkota il vai ngale sa fa sa ta lo ia ne di faula ia pelo ta o te lo fa so fa nga tia le nga fole lo le fa monia fole lo to no nei vai nga mo sa ba vali e se ala ngona me se vola va ya so nei o ke nga yo le di faula mo no puanga wa ave ia fa ta u mo tilo ia fa ta to no fo fa so mo ta tu ave le nei va ya so tas ai mo moli e tato me fatinga o ani me tato fie fai tatia sacrifice me mole mon nei vanga me tinga folele mo tato ri faula o to tele na ia pe stil fela fala ina ai ko ia la musalimi le porque fie folele ia ko se mo la ya lula ko e fatu to ngai pe ma na yo le e palasitonu fe I vai tonu le so mali le di faula ia pelo tau foi celebrate le Cristiano fa manato Cristiano vai pa ia por vez pa ia ese foi ia le vai ia la musalemi ia mal vai la yutai ke ngai pela tu ia manato foi ia fa manato no ni si la tu so fa pito Amen. Malo fa taile fa so vince monima fa maoni langona foi tino le nei fo iwa yaso il tato fa na tuino puponga tato li faula ia me se foi o se va yaso lo fa taua ina le ke siano ma le fa to uma ile te loele na mala ina Vincent le tulanga lo ile tau wa tono o Jerusalema ma le vale I casa po Palestina ia le la vale o mai sau noanga me se foi o le vai tau mal vai tami nei le iai o Israelu po le o yutaia I le whaamna tuina o le palema po lau pama mala ai ato Yesu I le sataru
Ia, se fe au tau moli wa o le taula inga le o tangata o malawa lalangi o le tūlanga lo e tau e tonu o Israelu ma le waenga le ikas ma le ngang whalalo vita. I whaftaila mo whafsili ia. E pea o ile watcha lalangi. Pea o ile fatu lalangi ne Yerusalema. Ia o Yerusalema te mine ia lo tu ofile mu pea e lo ilonga lava e mo ilava lo i enai whalawe lawe la iti pwede le lo tupu. Ai o lo pure lo fole tu o lo malu puipuia o Yerusalema fo ile tele o le no fotolu wa ia ta po inga po fatu tuanga le kivisiano mo salemi fa iutaia. O e vanga naela le tu ila lo i vanga i saute. O tua o ile mai kupito. Ina le no fuanga le o kasa. Pela ina le lava e tup pea le tau o lo fai mai nei. O lo fa wa wina pea o te tonu wa se lau lata se lau fitu sfulu aso taluna amata inga le tau. O lo fa wa pea. Ia sa mato ia ilva ia son te nei. Ia wa to ditiare nisi va ia so mato wo ia i. Ia na ngona lava whanua noa o no wainga fo i tūtilo iai. Ia o te mineiwa. To titiale lewe fefu atoa lava leino whanga. Ia ai o lo whawau pea o swainga. Tele maari liu. Tele fo ia tina matamaiti. Amen. Tele nei tangata fo ia e pangale o no le upula vale o le taua. Ia so staua lava ia o mea ia expected tula i mai ai. O le maari liu o tangata. Pe fai le tasi e rawe vea uma to te pe sipa fo ilunga le uru e a fia fo le siusi o ile o whatau no e telo nei fo ia muanga ngana tele fo le whatau oto tele wha perfetanga o fo pe nan whatau no a mia fo i tātou ki visiano o lea ia lea fio ngā lea tu o le ngapi e pre-warn mai tātou e e teni o la si taua tunu la ia i taua io fai ngā malo ia aula ia ona leo te whaitau le whionga le tu mo tutiloi. Pe tu lai mai vaenga ia a lewo mo tailoa. Pe lewo whaftai wa ia le whionga le tu o le won mai tatu. O e ala le tangata lava ia malona lava ia o lo te whaitaria. E ala i on tutupu vaenga ia ona pe o solo le whewhewe vale fo le male popoli. E pe o tūlangana e ala i fo iona maua le tua o le lotu. Ono lo ia le upo le tua fo le whai on katau. Mo ka alua nga ia i fonga le e wo na ita i wa tele o nei mea uma ia ua whatau nu ia i fo nisi o wha perfectanga e le tau nu ai a tonu tau nu mai ia lewa i elo te maramananga o lewa i elo te tāpena penanga e la tūlanga nai pi e tau le eise popole tele fole le ia te au ia mai se lava fo pia o i te tonu no fuanga nei ia wa tatu sa o lava ia ia ole on malanga la male o te tu lai mai pe mato sia ia wa ele loa la mo po fe ia wa fa yo pa o po mo tanga o po mo pa ton ia o pa po mo fo ia o fanga ia fana lo fa pena fanga ina ia e la ngona la tino le marpui pui o le lo fo le tu ia te ia me se fo ia na yuso fo to fa fino lo mato ngalu fa tas Io i poi mole tu lava le nga fafta ia fitfita ia Samoa ia me se lava ia na yo ainga wo mai masari i lau te talo leo le te talo a fo le masai foi a ti tilo fo le talo fo le fionga le tu le fape mai e li lo le sara e lo le so lo fa mala ma tilo mai a fa male talo Samoa o nei tatu tausialo ma fa no Samoa so sta fo la talo na Samoa o le o confirming atu e mo in fa maun o le o te manu iai la fulana e mole tu lava le nga fa tai ono lau te talo leo ale o la ngona lava yo tino ia just fai lava ia ale tapu ia pasta yo te ro le leila va tu langa mo iai e pe tu langa na iai e ti nga fo ia le va ia kula vale lata me yo nei fa la velave o a fo ni me tupu ia ta fo ta vale o me ba ai e mata ia pi e mau war to le lotu a tonu ai tu langa le fa to tua le wa ia wai o mana ia fa to o fa ma sa pali nga lu fo le pi test ai puri de test le me nga kai test o le me o ia nga kai lo le fa to mo ni na fu de ni wai e stemi na lo ke special fa to tua ia ai ka kere test lo fa to tua
Io pe a kale la ve fa mai ia posta vale vole le ve pose pona i mela ai ti fulo le ia e o le kamanga ia mo ko yoka fa alunga kuma ko yoka le mafaya ia pelan mana ia tu danga le ia la usava linga fu ia ma la ucheni ia le tonu fo ia o Israel o le mako ai tofu o le fa tu i vai nga i wa ia wai o le fu ia va no mo fa pena au na ia la ngona la van fa mo la lo to tonu fo se tu finga mai le tu o mai lo ne tanga tanga lua i nei ia wala va sile lu o nu o lona nu ia me se foi ale va la vale o Israel uma Palestina e tulanga fo ia fati no benga la sungai e ro uma foi a tanga Palestina ma tanga Judea o kirisiano ma o ila o te alu foi ala o le ngata o le represent o ta o Samoa ia o walu o kirisiano ele ngata voile le ila tala noa o fatino no alwenga o le tuma savali e matuai ave ia vai me lavole o suva ia por ampaso Yesu Kristo le la atu e por tu langana e le ngata voile le o Samoa ia la mo le vola walu i le vole o le alu e tu fatasi matangata nei fatu tuanga ese e matu te mafute ni amen malo faftai mo le tula wale faftai Vincent mo le vai ngale uno le o le taula inga lea le lalolangi le taimi nei ia pe ona ta ua ia o le wati lava lea lalolangi le ia i o le nuu o le atua las tulanga mai i le angai atu ia mo nisi foi o la to lo fafonga mai ni tau le fie malanga atu Israel ia me se foi o nisi o malanga o lo fofua ia matulanga o le ua ia il tatou visa foi lea le ua pe ona ia il whaamanu ianga il whianga inga Samoa ma Israel. Ia, pe ono te taunto ia si atu ma anga i atu malanga e pe ona iai, ia e me se foi o groups la iti foi ia matangata taito tasi lava o lo fi asi atu. Po o saunga le mun nei taimi, ia e leila wale mai o se tua lalo, ia po se fautuanga foi, ia te oe le fita po tama whanau o si o tato atunu, ia o lo au mau, mawa ai. Ma whaalongo ina. Ia mea o lo tupu i tono le muka ia o le tupu malanga whaalongo. Ia whakataila wa mo lewa no, tūlanga leo o ila tu e siasi mai. O le teimea li whaili taua, o le tele i o lo teimea wanoa. A le pisi al tele o le weekend o tēno whono whae le telefoninga luenga whenga i pēl tūlanga ngā sa o look forward I love I so se malanga i whai mai. Tele foi la tu si mai o fa tu ta pena o mai nei e mau hotel mau no fanga foi mau tu foi le mai no foi e se foi ia peita ia no termine e o lo fe ngai Israel mo taua e le ki dia lai foi Israel le la ko ia declaration le in a state of war o le wo vai termine wa ia tangata tu lisi le ro vai foi nga ni start wo te le tangata I nei ai le to tele o le fi danga la le ia o le malien o le malien ale ia basta o le afo ia afa pe ate afa bete wo lisi fio mai Iku se e lunga lava ia o tō ia le tō tāpenanga uma lava. Amen. Amen. Tuai. Ua tele lava ni kalota tele o pisinisi foi le ono lo fea ngai pia maltau. Mantua foi mantua foi o telo tangata ia mai ngaru tonu o Jerusalem. O tangata Palestina ia no foi outskirt foi o foi petele emba. Ia le mamau tele mai ai ono o tulai mro taua.
o pe o ta fi fo ile le Israel tanga tanto e o mai tonu ona se tau mai e to o tanga tala ye o nga fale o loa ye le nga lu nge tonu fale o loa tonu Israel pe o le situ langa na ia e mawhaina e sau ai te sau lava o e lava risk ia o le lava e maua lo ke te lo te whanga mai lunga i fe foi ai lunga i mātu i le vale ma le panona ia e taisfulu lima ia o tūlanga ana e tatitiutilo i fuele le saunga le muvi ia ma o le si vaenga ia ona la ia ua ia te longa o e matua le maua se avanua fuele le ono lo mo fai kusinga pisi o le stūlanga ngā ia ai o la una tiutilo iai ato fio mai a auto uia po le asto osinga fe ngai o mas pisinisi po se company o lo mai auto ia afa pela bo nai fa ia tu la tu o ngai se ia o mai ala ia le iai fita to foto le iai atu langa ia lo ba ai en termine e lo se feteli e lo se feteli o le tau mate termine e tu sala mar fa absilita to visa ia o le watalia ka ko visa o yo ka ko fale me to Israel e no ma se visa o le vale famta lang te me ul fale me passport sa mo o ko me ki to lu ma sina te au ma wo ile o le tau so fanga nei e fai lava singa mo walu mo te mine o le se kelia e po sheko so tu bena Israel lo fanga te mine fai asinga tanta la titi lava a tonu ai o tau e o foi i la tula fala au aina mituna ko penaua tau le tele ua fi ato ala tulu ono le o le tau lo fa pena ona fe ngai mala to i lalo lava de set malo faf taivins e monima fa mauni le tulanga le wa sau no ai ia mo le no fo malama fo io nisi fo io lo mana o mia le update il tulanga le ia o lom fai lava na ia nga ia ai te alu lava o ia i lo risky ia wai fai ona e talitonuina ma fa moemoeina fo inisio agent ma company o lo fa penauna a watu ia malanga ia me se foi o wai ngala iti po kupla iti ma tangata tai totas ia fa tai mo le tulanga lea tai lava Vincent mo le non ni tai au ia o le tulanga fo le visa ia mana ia telele to lalo me se fo fa tuanga mo malo se tato watu na ia fai fa lele fa manu yanga ngai ke fo wa piu se tato ia me se fo yo le anga ia tu to tonu o le ai pa ia po le no pa ia o le to ngai ke fo ka ko akua palu pe o palu ngo ka ko me ia fai sa mo ia po me fo ngo wa ma san ngai tato ia le la vale le fai fa le o le fa manu yanga ia nei te iwa bato e mamulu atu le fa manu yanga mo tato ai mana ia te le bainga le Vince le fo ie sa ta ua fo Vince ta fa so le tulanga le fala ina po le ang pongile al musalim ia wa tasi le bainga le fa maluina fo tonu o Jerusalem ni time ia mana ia mai fo sau ngonga ai le I fai wina fo ilta po kala menita ia mo le ngang fa lor ia ko sole ona vo ia fala ina le la musalemi e ka o le Ramadan e masina ato la ve fa va ia so e fai ai o le lato fo ia o lato fala ina le amata mai lava I le sunrise se o sunset le ai fa amata mai sunset o sunrise ko sole so ato ko se e fa mau mai lava por fa a for fa le tai fo to te tala la ia le no ngoto le la e le masina atua ia sa ia lava se fa popole nga fo le ona ni vai nga tu lai mai to no Jerusalem fo le ni ospainga ia ai o lo le pe ale controlling e utaia o tangata wa pe o I le malu le lunga le temple mount pe nga lava fa tu munga na le o ye tangata mo se le ni takwa e la to malu le ye pe ta wela to le o le vai nga pa ia o tula fono la sa fa penona fa mautuina e na o tina lava o tamaiti e mai le tasi tausanga o le sifuru tausanga tanu atu mutina
ia matangata matutua a mata tu le lima nga ilunga tausanga e whaatanga ngau tutone talo a ole au ngā te pulanga o le watu a ile sfutasi tausanga tau le lima whātausanga e le talia ko se pese pre-warning na mai fuilele o na titilo foi ai sa vai le foi le tu ai nga foi le mo saunga le mo wa tele la bo vesi tu lai me pe uma lo talo atama ia amatalon fa vesi e pe te yani o le mau me la ba ia atama famtalang e nei o la lava te tala o la uta tala a to wa tu mutu o la ke vai ko tanga tala tu mai ia o tanga tai fast food sang tolu su ia to no ai sa tala ia so lu mo sa tau tilo po le ase tūlanga tūlai mai ia e whoringa mai la pe o ngāringa peisanga ia i loa i aso ia wholo mai e tua no winga la sa toa file mu sa le le pui puinga ia o le ala te watu lola wa te tala aloa ia fuilele ia tangata e te talo ia au te fia fuilele o na ele o whai au sesi tūlanga o tūlanga fuilele e mori tausanga ia wa tau ron whala ina pulana ponga. It's one of the things for le fai on tato fai ho tato kiwisian tato te vivi ai mo moli ai o tato me fati nga fo le ile tua ya le fo la fata no ina e fo ya ele le fo fa tu nga yel mosene e mana ye fo o fia fo ye ele fai on si tu lang o le fai on o le vi inga ile tua ia mo i fa wa ese vo la tu ya e tau le ele tau loto te le sa su ele afuia ele tanto nunga le fa mosale a ke ka loa ngai basics po le le walunga po le o lo to fatu tuanga po la to perfect to tu langa na au tilo e fo le ia aba ai mai fo ia tasia vai le o kimisian fa pena fo vai ia uta ia te tasia tilo mai o kimisian no fo le ia te fia la fo le o nga pio o la ulenga luenga i nei o tu le ba tu sei e le lei Palestina e le lei Israel ia u le ona nga luenga pero tau e sila fia le tu le vai no lo fo no nu al fati no ino nga luenga e lema fai no fa au tasi se vai ono o la uia to finga la fu se fa munanga le nga luenga e tau la va no tu le ile o ngatton ia le ngata foila le fatu puina file mu tau si file mu e tau la mu file mu ia le ngata foila ile vai mai foile le tulanga ngalwe au te mana fuga tilo mai o kibisian o tangata file mu e mo ila metele le tino e tau le nyo na mas ai ko sta mai file mu fule pe le si o le si meses nga le te mana ko mo o le file mumoni o keviso ia mantua fo keviso le is a prince of peace ia wape le se atu langa na atala no atu fo ile ia pasta ile vaenga le pola atu no atu langa le e lai ona feita mai fo le atu se situ e do feita ya tatu kevisia no se si atu langa pe ele fi no yesu keviso tatu di faol ia langa feita o yesu fo ile se iu taia o melanga le foi fa pe tanta itaia ele se Cecilia tu no ela tu bona la tu vanga la perfect Mose Isaia Jeremia Zacaria ele la se Cecilia tu no perfecto e lo ngala sa yesu foi perfect ia tele foi a saúde ele li faola ele fa pena saúde le na ia foi ministry sau ta o fa pe o ia si ese ma ia ina lo ngā no mo ko le ia pa wan va no luanga na ta o Yesu fa ilo Yesu o yo Mesia ia te milen tau master fe la so en tau master mai so ia perfect ia so me pete o yo le ano le tu ia tala Yesu fa ile o le kalongo o le tu le tala no ma ia foi se be fa ta otolan tala no io foltene le vai fuera le Samaria kasi nga vai ngan tau sa e Yesu o yo Mesia e pela wana nga luenga fight le fa tu
o whamalolo ino o ngase o ngā ministry pio i nāle pi le fie lau iu tai a hule Yeah. o le ale me wa sile ia nga ia hule le ia i nātou hule ia o le fule ngā wono fai tātou o le tusi lana fionga ma e te mo la upuia e te mo la inosia o te mi la le fie to te le tātou ono lona swafa ia ko fisi fole why you are so hateful because of this name. Yeah, like okay, there's a power in that name. Oh, e ele mana le swafa mano Yesu. Ole si mea te fefe. E ngalo e la to. O swafa fa ka ko kuria ke mu. Fa inta tu fa malo lo ai ma. Fa ye unta tu fa ye ni si tu fa le ang ai swafa le. Ya ele fie. Ya banga nala nei ba e Cristiano Utah. Ya. E mana le ala la wali ida. Tamala na funga le mai tātou Cristiano tātou e tu fo le tau lango le tātou fe missional o le tau fai e li liu mai ia Utah e le fatu tuanga le tātou le mun muta ia Yesu Kristo yo mantua fo e pasta ana le Utah le sa Cristiano yo wa ona so o la to sa muli ate ia te le no pe ese Samaria so Yesu te longa Utah ia uma ele yo ia su vanga na tangata ia na muli muta ia ia la Samaria na ia tangata Utah ia te tonu foi na tangata no es a pe o te lo na balo ia fo elisi fo yo o tatu te tai la fuma mo fo nisi fo mo fai te saula to fo longa te mantua ia o ka fa olo o mafo yo isi foi te fa gulu se kalesia e pe o tu ia sama sani ona la tu ta fo ile e fa mai bo misi lava Utah ia la tu maluia le fa awala me ta tu es yo ia ai tatu ia ile me fa tu la fo ia le tu lo nu ia le ten yo ia le ten o lo ule fa no o lo ule loto nau te fia vai atu ia po la se te wai e tu silima mai te ia mo salimia ya kimisia e na ka mele fio ngale tu te mia fio mele li fa e loa o mo tangata o e ifo mo tu di valo no e ifo fa papa ifo le tento ifo te ia ifo le mo salim a ifo la to e ifo tato e ifo man mo tino wa fa me fio mele li fa le va la tutto tele le ali ai sa do mo le fa la fe mai o ese tu ia o to te lo o to wana o la to fa ir finga lo tuma ata to fa ia la finga lo tuma ata to fa ia lo finga lo mo ia o ta to ticket no o ta to passport na ia tenu io ia o le me mo tu lai mai ta to ta pena Amen. No. Ta pena tanga mo na ai. Ta pena o mo la fa. No ta pena o ia. Io telefona fa ya tu au me Maria foi lungo la o le kako ai me fa so mo ni. E pe fa Maria fu le atele ia ma no se fe au le wa tu ia. Ta mo fu le tu pupe ya sa mo. Tu pu foi na New Zealand. To telefona la to e ave o e fa lo tu ta fa ngo ko le ta fa ngo. A te utu la mes fa la o la vita malaka pia austa New Zealand tangata fit fule ia nga vai ko ta fe tu le tangata te male mo tu le ka fai curioso lo wa ku le ka fe la ve ai mo fu e sa mo tangata le ai mali wai o ile nga lu ko la ve o lo no winga e le ma fai no e al e la ve e se so e le do e o la mane ai te le do out lo no winga ta pena lo tangata ta pena lo tangata e te whalonga turo wale nei atu o toa maa ia mata lola ia lea na whaaso atu ma tantano atu i o mana o mia fo ni whaaso fo i lele o lele i whaola i wa tele whea i si whaaso fo le ta tilo tua i o tele ai tu singa lima tele la vai pa sino fo i ai le tantano fo lele i le lofo le li ia i tātou ia so uma. Peo le, io es whamanato te pō nā ia, se so ani kūre le i stato ainga, ia me se foi ai, ia murumutai ko i
i tino ke wiso ke le Global Kingdom ia ele ngalo se ai ngal fa so monia ono fa pe mana mun tai ia ai mau foi lava no ia mo puelat o tu lunga ona ele lo ma fa basta o fa tu le sa manu ia sa mo ia sola o fa tu mon yalma Amen. o le talitonu le mele va ia ai ma tu fa tu e mon ai ona la o sausuinga pe nala le tu tau madu e duel fa tu sa mo al watu lo mata fit fai mai lo mas fine sa mo so fa pe ka ko le langi le no fo nga ia do fa me fit ko e lisi e tu ro idunga le si tu fa tu mai so fa pe ko ka le suka mo fa pe ko ka di so le se sa mi ko le fa pe ka no fo nga se dunga sa ia what to do at o ye le ai e moni am fa ma o le upona tu ia ta no ko mission ko na la fit le fai ne na mai fa o le tu ne ye le nga tu te mga ro ya awa mai ne se sa mo e patu tato wat fa mata en tato ainga si o tato wat nu ia wai mo ilo ta o sa mo o le atu nu tofi we are the chosen people a e pule ala we a le fi chosen one ala we ia o e ma lau fi a o sa mo ia o tangata fi o le atu Amen. Fa aftai tele lava Vincent fa so ni tai au yo fai fo ilo sunga ia ele ngata o tato fai nga paanga ia ua fai lava o fa manianga le tino ke riso ia ele nei foi tai au ile a wai mai fo ile por kalame ia e pe ona iai ia ona o le ua o marta taimi ia e batuia le vano fa aftai tele lava mo fa so ia ua fo inia lo faanga mo lipo mo tau ainga ia me se fo yo se si vai nga te fia sa no ia ia ele i fa mai aina ta por kalame le tai au mo le nga fa lo ia fa tai tele lava mo lo no ia fie fo lo tato tu e mafuta tato fe lo mai pea ia mo lava se update ia po alia sol vai aso ia tu e mo fo si tato fa so alo fa tele tu lava i se utina i vai moso tato fo yo lo fa ia mata mai ia mam o te pole o le la alu lo tamal vai aso le break America fa to ma fito e lo le nga mo Western Union nga le tau mo to tu le se Western Union ngi fo ia ina Israel o te pole io ia fa malos ka to ai ngo fa so mo ia ono sa fa nga ma lava na lo fo le nga pa ia i vai te mine o vai as pa ia tau sit file mo ia tatu on sa lotu mo lalo ia tatu mo fa ma ngalo ia tatu wala lofa ia ave uma ia vai nga ia fa tau le se e se le man ia fa tini e se fa no no man ia fa le nga o pe tu langa na le fa ma lo si ma fa manatu ia tatu mo fa le man ia fa le nga me le pu vole oli le nga e len ma fa upon fa matala vanga na ua e o ia ia lolo e tonta tu o ia pe fa pete fia mo la ngona le oli le nga fa tai mo lo va no o mo le tu il fa tai la sunga lo fa pena tu la ma fa manuia le tu fo ia le ala leu fo nga uma pa anga mai fo lo fa pena no mun tai tato felo mai pe ai foi se me fia tata no e foi ni su fio fa sili mai ia wa to tele la to na sili mai feo tanu ai a mose fe tanu ai o su fe tanu yo sili nga ia le wa la ta pena la fit fo ile le a fo e ta ta no ai el mana ia io va henga nai e tu pot fa tu ba le nga to nga sili mai ia nga pe nga ta longo mai ia ka me tu pot fa tu ta longo ai fa manuele tu te mo lo lo fe ga ile ne va yas ia upu masani te talo mai te talo atu hoi ia lofa tele atu o lau fitfita nei mai o Salemo Bensini wha ia soifua ia whaftai lau Vincent soifua ia mai manuia ia mo le atu langa whaftai tele sa moa ia i le mawhataina fo i o tātou pokalamen nei tai au e le ngata o tātou Global Kingdom TV ia e mase fo i o tātou a inga wha manuia ia e pe ona ia il tātou whainga paanga ma le uso au auna ia por tātou fitafita ia Vincent Smith ia o lo whai masui ia o tama whanau o Samoa wa foi le ngalue ai tono nupa ia talo ai ono lita e au o le no mai tātou le si tātou malo whalongia ia le ale ato atu ilunga ia nisi o whamtalanga ia wa foi le
sila mai moa ma le sila fia fo el tatou ainga ia o stasi fo ni o tama whanau o si o tatou atunuu ia le fionga ia mai lata ma sion fantua ia o lo o iai se au nanga whakatoa ia mo tatou ainga ia te roa nei po ni usila nei ia o nai ia ia le information nei ai lunga ina i le numero na o walu se lau walu fitu tolulua walu ia a wasa utupe lafo mo Samoa nai te sila i fo le rating nai ai ia e talao no lua o ono sene ia o se rate mawalunga atu ia i whaletupe o lo iai ni usila nei ia mo le fisosoni ino tatou tangata Samoa ia e mase fo i ustasio o nanga ia leo wa fai fo i malima mawai o si o tatou watunuu ia wa ia tatou whaamomoli po tupe lafo i Samoa ia i so se taimi ia e mana o miai lea fisosoni tatou numero na o le oval se lau walu fitu tolulua walu ia po tatou website ia na iai o le .upgroupmoney.com ia e telestala ia i monisi whamtalanga msalo staimi ia o le anga ima iai le uso au na masion faltua ia ua le tatou whatanoanga staimi o iluma ai mole atu le ngang whaktaitele sa mole atu nupele ia il tatou awai ai nei au ia e mese fo i le uso au na ia Vincent mal tatou ai ngol whaasomanuia ia manu teleina faiva malava single nei aso ia mai se tatou iai le whaamnatuina ia o poponga le tatou li whaola ia mai ata nei mai se pulenga Global Kingdom TV mata lofa tele mo o tau soifua mai manuia